Gülür hannavdaya le gülür hannavdaya Mino esmer dülheye kavancı nare çicmeye Mino çavreş dülheye kavan gündin o çicmeye Çum cezire ber abi Hatım cezire ber abi Roka gırti gülave Vay roka gırti gülave Mino gevre seyran kir Le reza mirav ser abi Mino yari seyran kirle reza miral ser ave Cezire bahçaya Hatım cezire bahçaya Gülür hannavdaya Vay gülür hannavdaya Mino esmer dildaya Kavancı nare çicmeye Mino çavreş redaya Kavan gündiyo çicmeye ji stüdyoyên TRT Kürdiye Sibab xêr rojbaş temaşevanên aziz dawiya heftê dest pê kir me îro jî bi straneka rengîn bi dengê Gülay încaz me dest pê kir ji xwe îro mijara me jî li ser muzîkê ye em ê behsa muzîkê bikin muzîk çawa tesîrî însanan dike çawa tesîrî psikolojiya me dike her wekî din cûreyên muzîka Kurdî çi ye dengbêjî çima ji bo kurmancan ji bo Kurdî ew qas mühîm e em ê îro li ser vê meselê biaxivin Bûn jî dikarin pirsên xwe, peyamên xwe an jî silavên xwe ji ser WhatsApp me re bişênin. Telefona me 0506 657 536 ji vê numarê hûn her tim dikarin pirsên xwe, peyamên xwe ji me re bişênin. Gelek mêvanê min ê hêja îro stûdya me de ne kerem kin em xêratinê bidin mêvanê xwe paşê em dest bi sohbeta xwe bikin. Akademisyen Mehmet Metin Barlık. Hûn bi xêratin. Nav xêrê bî xuşka min her hebî. Sersera serçava rahatî mamoste tu baş inşallah. Başım, memnunum. Vekî gel milletê me hemû baş be em jî pê de baştir bin. Saat hoş mamoste malatava. Stranbeş Hünermend Recep Tan Yıldız. Hûn bi xêratin. Sersera serçava rahatî. Serserimi serçava min. Çavana başın inşallah. Başım sabîn çizkin rahatım başın. Em jî gelekî başın. Ser ekrana me em silavê xwe dişînin. Ji welatê me Adıyamanê da bigire heta wanê. Ji hemû temaşevanên gelek spas. Sağ ol. Mamoste û Stranbeş Gülay İncaz. Hûn bi xêratin. Sersera serçava rahatîn. Belgin Şaran Stranbeş gelek spas. Ali Ekber Ergün Haluk Devrim Keskin Saim Erten Malavava. Belê bînerên azîz em ê dest bi sohbeta xwe bikin lê ekîba dawiya heftê ji bo wê vêtereyek amade kiriye kerem kirin vêtereya xwe jî temaşe bikin paşê dawiya heftê wê dest pê bike. Çıma çıma bozule ve teçima yar çıma 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 bozule ve teçima telfi kışma Lerzan, o lerzana Lerzan, lerzan, o lerzana Çin çin çine Müzik çiye Cüreyên müzîkê çine
Di jiyana mirovekî de giringiya muzîkê çi ye? بيان لدا الصبيا السقري ما قلوم Müzik li ser derûnnasiya însên çawa tesîr dike. Müzik ji bo milletekî ji hêmanên herî giring yeke. Müzik bi ritm, melodî şêwaz û bi sewta xwe nîşaneyên gelekî giring dide nasîn û derbarê çand û kültûrê de agahiyan dide. Îja ji bo milletekî müzik çi qasî muhîm e. Di nav müzîka cîhanê de cihê müzîka Kurdî çawa ye. Cüreyên müzîka Kurdî çi ne? براقه وشاميرا طعمودو اللي ملي خد شرطاك مبرد عسكري امين سنجو لسرسري طائر ماري جزيرة جزيرة ورلولو شار اطراف السيرة شار اطراف السيرة ورلولو Dengbêjî çi ye? Di nav müzîka Kurdî de dengbêjî çi qasî muhîm e. أمي حيرا شابي ترش بلك شابي فيريكي أنا بالا خبر قيسي بوكي قلني مع قلبي خلدانا مجانا بيري فاني بيريكي أما متهزر نشكا بينا تانيك زر أفضل شطافي قولي زيرا كنت يابر كوكي في جينيكي أزيرا متزه ما خبكنا برا بين بابي جمتيريكي تسير بكا قزان بتكي حاجة Îro di nav müzîka Kurdî de kevneşopiya dengbêjî çawa dimeşe. Müzîka Kurdî di guhertinê de merheleyên derbas kirine hene gelo. Ji raboriyê û heya roja me müzîka Kurdî çawa guheriye. Tesîra gelên cuda li ser müzîka Kurdî heye anna. Taybetiya müzîka Kurdiya ji müzîka cîhanê ve diqetînê çi ye? Heyama teknolojiye bandoreke çawa li müzîka Kurdî dike. Bersivên van pirsan û agahiyên hîn zêdetir tevî şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya heftê tê serekrana we. Aman aman Vaçe giriye vaçe şine Lali da mırem mırem Kesin. Bele megoyi me îro basta müzîkê bikim bi her awayî müzîka Tirkî, müzîka Kurdî, cüreyên müzîkê em bi her awayî li ser müzîkê îro bisektin. Mamoste dixwazim serî de şte bipirsim. Tu hem akademisyenî, hem dengbêjî, hem müzisyenî müzîkê re alaqedar dibî. Yani demad em dibêjin müzik çi têbîra te? Müzik ji bo te li ser çi mane ez bêjim? والله afirandina kainatê xuşka min ezîz yani kolîner û rewşenbîrê servî îşî xebitên dibêjin destpêka kainata bi Big Bangê dest kiriye. Big Bang jî deng e. Bele. Bi dengekî mezin dest pê kiriye. O destpêka cîhanê hemû wisa dest pê kiriye ku ez bawerim îro Bi dengeke mezin. newsa îro jî ev em bêjin dünya me jî wextê dizivire bi notayekê dizivire û ev jî em têda dijîn û roj û heyv û emine hemû müzik heye di hayata wan bêj me xuşka xwe müzikê wextê em li boy gel bo milletekî bifikirin
موزیک نشانه که چاندا جیانا دیروکا زمانه و نشانه که به هم پایه هر موزیک که ام بیشن موزیک آیدی ملت کیه و مقامی وی دنگی وی اوان وی ماموستای موزیکی جمن چتر بزانن لبله تایبتیا موزیکا جبوی ملتا هیا رسنه و توهوی وانجی هیا چه دبیجن ایرو ایدی سینور رادبن تکنولوژی دنیای بینانی گندکی نیشا مرواده ده و ام دبینن که تکنولوژی ایدی چاوا لسر همو موزیکی ملتی رو دنیای موزیکا کردی جی تکنولوژی ایدی بیه تشتکی دن از باورم رسنی کهونه شوپیا موزیکی یا بره هدی انداده بخش کامل مخابن وکی چقدر دسته مهات یعنی از بخواه اول 10 سال زیده تره لسر دنگبیجیا کردی دخبتم دنیویسم و دستریم بله از حز دکم مبو رجب براجی گوت رده ام هاتن مگو وقتا از کلامی که حز کم بخونم کلامی چاوا لجاوکانی هرچی کسی استرایه استاد استرایی شاعر دنگبیجی چی استرایه از بوی مقامی دخونم کو شروع خو زیده تر توناکم برا نبتش تکیدن شیرت من جیج بوی خورتن ما خوشکی مایی تازه رادبن لسر دنگبیجی دخبتن زیده تر چاوکانی کی جان ساغلم مه به چاوکانی بخبتن گهداریه بکن و کلامک جی سر ناوی دنگبیجه کی سر ناوی هنرمنده کی به حیف ننه مرو اوی راکه بکت تشتکدی بله چاوا بهناوی رنگی وی گلی تاما وی دنگبیجی چاوا بیه لکانیه دا چاوانه بلا بدنگه کی دن به 1000 دنگی دن وره استران لبلی مقامی خو خرانکه بله ساعت خوش مامسته خودی ادبیاتچیه خوجم ماموسته ام نزانن ها بیجم والله نه ماموسته تیجی تی بیجی انشالله لیتسری ده بله موزیک و ادبیات گردای هفدو یعنی tabii hevda yani mesela de Türk halk müziği de aynısı. Hem de bejin işte divanana, ev gazelana, hem edebiyat hem de edebiyat da derdi yani ha. Gide hevaya. Rastı bejdi. Bir hocamın doçent mamuste meye eminavici ne kan bejim vallahi. Yani tesa hürmetlikim. Rastı bejdi edebiyat veje و موزیک برای هفن برای که نزیکن اری چاوا ام دبیجن گوتنین کلاما سترانا دبیجن گفته گوتنی وانجی لهو هاتنا گوتنا هیه و دسپیکا گوتنی هیه و داویاوی هیه وقتی یا قافیه ام دبیجن قافیه ردیف هجه ölçüsü وان گه yani ha. اونه همو ادبیات همو ادبیات. گش گردای هفدونه شعره بله مامسته yani Metin Hoca şu carcaran dibe meyvane met tijibsa le bavar dikim vaka meyvan yani jgayni strambeji vaka meyvan caravul tedbi meyvane me navsa icaz xazım tejnez ve nas bikim tiki tişkengi de müzik ala qadari تلسر ve beşe xondi navsa konservatuar ta xond yani şkengi de tedes bekir دمالباطات ده هي اللي بكوري افكار جينيتيكا نه جينيتيكا دبيتنا كبتنا به آب میشه خلیل تان یادز ابجی نخواشه سپر سلاو hürmet درباسی Avad APM de aslında APM'ci dengbije Halil Tan Yıldız az küçük bir tüm göde davi مدور دا دست بکر اما بره الهی دگو ارمانه لید خست الهی دگو وقتا که دشم لیس میمام خطیب لیسسی خان ساله که من برده از چون لیس نورمال می الهی گوت مور دست بکر دوره مخور سازه کرد من پشته لیخست yani مخور لیخست yani jara اول آپه و جوره بومینک کار مسابقه
بله APM. Az işte Gülay bacım TRT Kürdi, Kore Kürdiye de hem tevbin. بله İstanbul'a bin. کره TRT کردیه Eri. Ez İstanbul Teknik Üniversitesi'me konservatuvar, Türk Halk Müziği son sınıf, بله dördüncü sınıf. بله Yani min berdav ya şu me Adıyaman'ı tekrar mı ders bekir. Ejderluvra Türk Halk Müziği ez ses eğitimi bölümüye düşünüm. بله Ara ara işte kasak dengi mederte em strana da bejin. Gerekli serva ekrana gerek işte kadar edibe işte em ha ifade edikin, em kültüre ha ifade edikin. Em bana ne? باور دکم ایو کو کاره موزیک ره کاره سنات ره علاقه دار دبه باور دکم کاره دن نکاره بکرد بله دکن جی aslında ez لی dikim هر تم موزیک پیشتره نفسای یعنی موزیک Ya شبا و چاو بیجم دما کن دخوازن کیف خوش ببن آنجی مرف دما خمگین دبه دما مرف هستیار دبه دیچه با موزیک هر تم aslında müzik dünya me yani Bele. çıbıkın jenlik ambardım. Mesela az ticaret işitkim, düğün salonu yemeğe. بله بله Edikim ama yani he ama دیسا موزیک علاقه دار ama müzikle alakadar etti. Bele. Ama kedi ticaret yani. بله Ama اوجی müzik لازم yani ama disa yani çıbıkın menlik ambardım yani. Ne yapıyor yani? نابه موزیک شبا ته چمانه Çava. Yani dema und bejim müzik çite birawe Ya Çin ne ki? çite çinaye Valla Çin ne? yani gelek civan jime Yani- temaşa dikin jbo anji bibe minak yani zarok jime temaşa dikin civan ji emazın jime temaşa dikin Arayım. anaka civanen naha ji li ser medyay civaki denge xo parvet dikin hinwan be perwerdehine yani perwerde nasılın rast denge xo kayıt dikin davecin medyay civaki yani hun ji li ser ve mesela hun perwerdehi standılan zaninge hevun duqenin beşa müzikte yani henkes gelek kes ezbejim duxazım müzik ra kadar bibin le aliye perwerdehi de evji bawer dikim tesira malbatavan li servan heye Eri. yani gelek malbat mixabin dibêjin yani beşe kadın bu xene dîsa müzik ra kadar bibe Eri. le anaka hûn mînakeke xweşin bir alî de Gülay Xwecejî Meraj de Usta. butin. Ya malbata mergo disa müzik xabık ama o işe xabık edigu. dîsa işe xwe Tij berat steo da bazne hebe Bir bazı ne var disa devam ke. İnşallah mamosta. İnşallah. Ya jwab pırsı mamosta me got medya civaki anaka gelek tesiri zarokan dike, gelek tesiri civanan dike. Jvi alida naxwazin perwerdehi bisterin. Yani işte ku ez dibêrim bê sabrın. Zû psû dixwazin hilkişin serê darê ez bêjim. Îca dema wisa jî dibe dengê xwe cana xera dikin, xwe aziz dikin, xwe rahitsiz dikin. Nikarim bi dengê baş stranan bêjin ez bêjim. Rast bêjî xuşkame. Ele hin insan perwerdehi bawerî. nastênin li dengê wan ji xwe pir xweş e. Hin ciwan jî hene ele dengê wan piçkê xweş e lê ku perwerde bibin divê ku baştir jî bibe. Çi wî alî de hûn ê ji ciwanan re çi bêjin? Li em li bernameyên din jî çend cara maniye ziman xuşkame. Edbêm malbat, bab dayîk, mezinê zara gelekî tiştekî giring e ji bona destpêka xebata zara. Bele. Hev bawerî wisa bike ku biraz zar bi xwe bawer be. O dixwazu bistirî, bila keremke bistirî. Gelek xwendewanên me li zanîngeha 100. yîlê yê Wow. dengê wan xweş Bele. saxî silametî dixwazin li vira ji bo hemû akademisyen û xebatkar û öğrenciyê 100. yîlê Bele. xwendewanê 100. yîlê mesela qîskê min hebûn di sinifê da dengê wan xweş bûn min gelekî teşwîq kir me hez kir bên bistirên û ser da bisekinin lê zêdekin lê belê got mamoste malbat desturê nade Newsa. malbat Bak desturê nade zara kurê minî biçûk ev jî merdo ev jî mamosteyî müzik e Vay. mamosteyî Ya, müzik e. merdo? He merdo. Maşallah. Erdo mamosteyî müzik e li Hatayê li konteynerê disekine û mamostetiya müzikê dike aliyekî din jî doktorayê li Malatya'da dixebite. Malawi ya. Çawa xuşka min got gelek cara meznê me wisa şîreta li me dikin. Dibit xeta min jî li wê meselê hebit.
تو اوی بشه بخونه موزیکی جی ترک نده هر جار جرا مال دا جخورا یان گیتاره کی سازه وەک کی هۆبیە دەبێژین وکی هوبی بکت تنبا تنب دگو لوی داری بکت تنبا تنب اساس شكرا لك، خبيج. یا راست اوه تو والی بستری یا من بخوا زارنتیامه دا هبو خوشکام يعني وەکەنگی دەست پێ کردماوە یان کی تێسیرە والله لە وەکرد خوشكما از يعني دبستانا يكم إلكو خلي لوان 23 نيسانا شاهد شدبون ماندولين هبو ماندولينا ماموستيمه هبو ماموسته حاجي هوجا ومسير بكي براسلاو بجيره ماموسته حاجي هوجا لماندولين دام دسترا والله خوشكامه شینگادە باشي دعوتا بەێ موزیکا کردی ما بریا دهول زرنی دا لبریا انسترومانا مدیتیه بەێ و دو سترامبیجا لها ود گراندن یان دو دیاوالی دیگو دو سی حبا به هفرا ود گراندن بەریانها تەکنۆژیشی تنە بوو مامۆستا اری خوشکامه دەنگێ بێ میکرۆفۆن دگوتن نەوسە به میکروفون بو بێ میکرۆفۆن بله خوشکامه ماموستا چند سالا بروی yani اری از ویاوایی. ام بیجن هزار نحست هفته شست ha هفته شست حتى ام بیجن هشتیا دبه لمتروپولا انسترومان هبون بەێ چاقی کو انسترومان درگتن ارگ درکتن ارگ وی گاوی ایجاد کرنه چیکرنه کو همو دنگات ناو ارگی دکاری پیدا بکی بەێ ڕاست اری خوشکامه وکی تگوت از جی دویم بلا خورتن ما زارن می نو رادبن هی بچکتایی وان کفشه یه دنگ خوش بلا دستی خال پشتوان بدن بلا افجی دبا دریکی رزق جوان را بەێ ایماجک فکرک دناوا چند مدا هیا حرمتك قيزك زارك عسى قيسكين ما وقتی بموزیک مجول بن دبیت از دخوازم ببین موزیسین ادخوازم ببین سترامبیج یعنی تشتکی وسا مالبات دستوری ناده مالبات بچاوه کی دنی لیدنی ره تنی مالبات شی بسانا اقربا همو بچاوه کی نباش لیدنی رنده بی اوا چوه بیه سترامبیج اوا چوه yani اوا فکرا ادویم هیویدارم ادی دناوا چاندامه دناوا جواکامه رابه هنرکی هبه بلا دستی خوال پشتی بدن اف هنر لسر چی هنروان هیا رسم چیکرین هیا و بیجن موزیک هیا هنەرا دەستان هەیە هنر هەر دستان تشتێ. هیا هنر گلکی yani جوره بصدان هنر هنه زاری خواه باب دایک مجبور دبین تبی دکتور تێبی پرۆفسۆر تبي بروفيسور تبي دكتور تبي فلان والله يعني هيفي دارم حمود دكتور ومسعود وبختيار بن ئیشاڵڵ ليبلي يعني خباطا وان جيانا وان خواندنا وان املي دنرن ايرو مبخوا حزنا كير زاري مبن دكتور والله دکتۆری ژینە پیشەیەکە ئێستانە مامۆس حقەتە پڕ زۆرە يعني زورة زۆرە زەحمەتە پڕ زۆرە مجلك برس كريه قلت يا بابي من دايكو من حسكر از ما دكتور نەوسە توانێمە باش بوو دەرسێمە باش بوون دا درس خانه زور بزور حتى یعنی فکرەکە وساژەیە مامۆسە کو دەرسێ مرۆ باش بە پوانێمێک بلند بە دوێم ببن ئەندەزیارم ببن دکتۆر حقەتەن ینی دووەڵاتێمەدە هیشمەندێکە وسایە فکرەکە وسایە لێ ئەف گەلێکی شاشە ینی خۆزی هەر کەس کارێک و ژێ حەز دکە بکەرانە ینی حقەتەن ژی ئانەکە و موزیکە علاقەدار دبن باوەڕ دکم دەما ون سترانان دبێژن ون پور کێف خۆش دبن نەوسە یعنی هەر ئاوایی تێسیرێ مرۆوان دکە مرۆ دەما کارێکی حەز ناکە وی کاری دکە نه ئەو تشتێک ژوی کاری ژێ دەرناکەوە خێرێکی مەرەم نابێنە ژوی کاری و هەر ئاوایی تێسیری
مواهتی دکه جواکی دکه تأثیری دولت دکه تأثیری ولاتان دکه yani hakikaten jî dev bav jî divê mesele de pir giringin yani cana pir berpirsiyarın. bele bele Berpirsiyarın sorumlu ne çava çağı demci derbaz bu kuşkamı. Em bejin de vakti da desta ne girtin ne gutun ere tu kaçıt xasi tu kijan xabatê dixazî tu müzikê müzisyeniyê dixazî destê wî çağı de vakti da desta ne girtin dem derbaz bû êdî dem tê derbaz dibe o çawa em bêjin êdî tiştekî namîne vaktiçe bele heves jî namîne bele dibe berê nizamı çawa dikir berê me enerjî wiha jî dikir namîne. berê me xweş distira berê me hez kir niza çawa bû nebû ne wisa Recepê بله 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 قدر Dedi- ما ورگه بیزی چه ما def em def neva ne dibû müzisyen lê Ne dibû, defê vallahi. dest pê kiriye dihatine gundê me xuşka min dihatine gundê me def lê didan li ser bahna beyt digot آه بیت belê beyt digot اره اره çawa ev jî dîroka em bêjin dîroka İslamî dîroka dîn dîroka evliya gelekî hinek em bêjin bend li nav memûzîn digotin hinek bend li nav Melayê Cizîrî dîvana Melayê Cizîrî digotin hinek bend bendê Feqî Tayra digotin yê Melayê Batayî digotin em zar bûn me nedzanî çi dibêjin bele lêbelê em bêjin navê Xweda navê pêxember nav da derbas dibûn em diçûn me lê dinêrî li ev jî bingeheke newsa Wisa mamosta ne, wisa ne. detket bine hişê Wisa ne. yani ziman jî wisaye müzik jî wisaye mesela dema merev bi müzîkê re hîn tiştan dibim merev ticarî ji bîr nake bawer dikim bi wî awayî teketiye hişê we newsa Wisa. hînga de mesela Wisa hûn ne. hê jî behs dikin yani çend sal derbas lê bûye wisa ne me wisa dîtiye xuşka me newsa di dîvana kalkê min Hecî Salih xuşka me gundî ne bîna îro bû kê digot selam aleykum de hat rûtinişt ez se zivistana o dawî tu jî dibû o dest pê dikirin ya em bêjin kitêbê pirtûkên Kerem Eslê dixandin pirtûka memûzîn dixandin çîrokbêj hebû çîrokbêja digotin hinek çîrok hene hem bi gotin têne gotin hem jî hinekî têda stran jî hene car xort dibêje car hermet dibêje evê got wiha evê got hemberî hevdû lê ber hev didan ev çandekî gelekî xas bû ez bêjme xuşka xwe niha wekî em bû civaka Kurd milletê Kurd xeber bidin beriya evvel ev ku zimanê dayîkê em paqij hîn bibin gelekî hevala dibînim gelekî xorta dibînim ez bawerim dikarim bo Recepê bira jî bêjim hinekî Kurdiya wî ya Adıyamanê ye اره bele bele ne kêmasiya me ye lêbelê devlemendiya me ye newsa îro dibe em ser da bixabitin û zêdetirkin çêkin yanî bele bele aliyê çêkirinê xuşka me ziman derî ye ji bona çandê bele çaxê gelekî xorta dibînim gelekî mesela stranbêja dibînim stranê distirê lê nizane çi dibêje fam nake newsa ne gelek kes hew sazanî mamoste dikarin mesela bi zimanê Kurdî stranan bêjin Erê. kilaman bêjin Nizane lê çi dema ye nav ku axaftine nikarin biaxivin nexir nizane ka çi dibêje ere nizane çi dibêje ji xwe ew jê yani kilam stranbêj gelî xort no xuşka min berayê min kilama ûn bistirên strana ûn bistirên divê dixaze ûn nav kilamê çi dibêje ûn evê bizanin wî wextê hûn ê çêtir bistirên bele çêtir bistirên yani heya li min pirskin ez wextê kilamekî distirêm ne ku tenê meعنawî wateya di nava kilamê jî fîlmekî di nava mejiyê min çêdibe ez bi vê fîlmê evê kilamê distirêm û dixwazim hes bikeve nav حکایه yani dema mirov hikaye heye حکایه خواه
بله Belki çeyrek buzan bir de daha baş mesele zamanında. Baştır بیجی بله بله راست بیجی خوش کامه يعني دام مرف فهم دکه جی بهتر مرف هیست که نوسا يعني دام مرف هیست Ama o که hissaj herkesi de tane mamustar yani tamam belki femdikiye dibêjî ama hissine. Ama kufan bir kez heye. فهم آره. بکه مامۆستا جوایات بزانه که بێژێ. ناو کلامی چیه بزانه ناو کلامی چیه ام بیجن چند شاشی دنجی هنه خوش کامن بله گلکی کلام سترانا ام دیویژن ناو کلامی تشتکی گلکی به حزر به حزن هیه یا گیرینیه کلاما گیرینیه ام چپکال آره، روی کی کند بیجی Ha, بانجی de zamanı روی کی کند Türkiye de بیجی aynısı, zamanı Kürdi de aynısı. بله اف جی لهن انسان جد بیجن موزیک چه بیجی دناو موزیک یا ده چی جی هبه دماز او موزیک گودار که بس کیف خوش دبن هی هن انسان موساش هن ما والله خوش کامل لستران بیج دبه فهم بکن نوسا سترانبیش و نویسارا ویجی نویسارا کردی بله یا به حرف لاتینی بله که نویسارا وی بزانه و حرفی وی پیوی هاتنه نویساندن بزانه که چی چاواتی نویساندن یک جی اوی کمپوزیسیون نوا کلامی بزانه بله هنگا تف هفنا به دسپیکا کلاما هیه حکایه کلاما هیه بله. داویه کلاما هیه هر کلام به هر مقامی نای استران افتشتی به حزن افتشتی به گرین Em veraj dibêjin mahlas mahne ava yani behsa mesela em kedne strane. Serî ve tiştek dibêje işte ortaya tişkî dibêje paşê هری داوی tiştek تشتکن her davêjî tiştek dibêje. راست Em vere dibên mahlas mı? نه محلاس ناوی Mahne. ناوی عاشقانه ام بیشن محلاس ام بیشن عاشقک هیه ناوی خدانه سیرانی Ha. ناوی وی محمد یان عبدالله لیبلی ناوی خدای سیرانی ناوی خدانی چه بو اوی محسونی شریف دبیجنه وی محلس Ha. دبیجنه وی محلس Ne? نزانم محلسی من تنه والله رجب برا دبیجنه Ne می zaman dipirsi ne zaman? دکتور دنگ بیج ایران دبیجنه می پرورده هیچ دوستانım ماموستا işte tecrübete pırın maşallah شکر دبیجم خوش Em کامن fayda ام دبن Em hödekine yani. ام دبنه میناک بله خورتی ما خوشکی ما لوانی گلک تین پرسخوال من دکن ما مستعزوی چاوا بخبتم از پشتی مثلا زوریم وانی هفتیا پیشیامه خوشکک ما لونیورسیته belgesele ki dikişi ve be mera röportajı bike. بله Evet işteki gelaki mazine jmirra. Çıka desteği min hat, çıka desteği mehamiye hat, gel müzik hema teni guhdari nine. Teni guhdari biki beji azavi guhdari dikim zav hoşama dişe. Ev teni nine. Perek di heye, rupelek di heye, rupela çandeye ya çanda kurdiye. Dvet bizani ka nav kilami çi dibêje? Çi dibêje? Evê vê gavê di nav müzikê dixebitin xuşka min. Dixwazin CD'ya çêkin, singla çêkin, tiştê dî Fazla bir çêkin. navdar Erê bibin navdar bê naskirin. بله Vê derê jî exlaqekî lazim e. Exlaqekî lazim e. Kilamên xelkê xera nekin. Kilamê yê heta niha hatî çêkirin. Yê heta niha dengbêja ji me re gotî. Yê heta niha stranbêja ji me re gotî. Meqamê wan aliyekî hevraz dikin, awliyekî berjêr dikin. Dibê ewa me çêkiriye. Ev jî nabe. Ev jî ne exlaqa ez bêjim. Ez heyran. Yani hemû aliye exlaq lazim e. بله Aliye müzikê jî Aliye sınav exlaqekî lazım. ji me re lazim e. Gotinê kilama jî strana. بله Dibe meriv gotinê kilama jî bizane ka çi dibêje hema eserbana tu serbana cancana jî nabe. Lê gotinê gelekî vala he. Vala tê de tiştekî tune. yani dve eku dixwazim bibin stranbeş anjî dengbeş dve awil ki bingehek ji xwe re çêkin Bingehek Nefsa. çêkin. mere mesela ne bakem rajim mikrofonê rast rast em ji ber bikin û bêjin newsa Rast dibêje. yani veya herkes dikare bike belki dengê wan jî xweş e belki xweş jî dibêjin Tenê belki stran jî xera Rast nakin dibêje. Tenê deng jî nîne ha. tenê deng jî nabe yani bingehek lazim e Gel lazım. bele Bir sol belirme ha. bele kerem
mamuste metin bernama dengbeji ve bavardıkın. Bele. Mesela ki bu bakın ya şakru urojda veydi. Menivisi bu. Müçen cevap falan o seke daha şimdi mücihat gov. Leçen kelimeyi harap bu. Mamuste kutamı bu. Hani nüvisi işte dehan hat do saatine müjgo ev. Biri Ciriko'yu bir zambi, işte Çinabeci, Çinabeci doğana bir zambi. Ben ne koyunca gibi kere haşede. Belastici 2 salyan ses haberini habu. Belastici piştevi. Ben her deme usakın. Her skişan strani bu koyunum edmuha mamusta metin sabotu bu. Avleti Çiroka yednari ne olsa? Maşallah hoş kame. Hakikaten nokta eki gringe veya yani ekme tamaşet kınji inşallah jwara jibi be minak. Nape ve demaku stranek bejin, demaku klamek bejin, avli baya zanı bu çid bejin. Bile. Mamosa gelek spas, merevş sohbetat eji ternabe, le belgin şeran, emestranek je godar bukun, paşeme je xatır bukhazın, levra ve evari beştari programa kadın bibe, pırve nabatlıyının, emestranek kadın işte godar bukun, paşeme işte xatır bukhazın, gelek spas tıkım. Demadudu kendi hemi eşim demerin Birinin men dikevin Gülledi beş kevin Demadudu kendi hemi eşim demerin Birinin men dikevin Gülledi beş kevin Berbayin kesiyente Bilbillalu behiştibin Hemidem salı buharın Demmadı dikenli Yâri demmadı dikenli Cane demmadı dikenli Haho demmadı dikenli Berbayin kesiyente Bilbillalu behiştibin Hemidem salı buharın Demmadı dikenli Yâri demmadı dikenli Cane demmadı dikenli Ho demmadı dikenli Devadudu kendi hemi eşim demerin Birinin men dikevin Gülledi beş kevin Devadudu kendi hemi eşim demerin Birinin men dikevin Gülledi beş kevin Berbayin kesiyente Bilbillalu behiştibin
Hemidem salı buharın Demma dudu kenni Yare demma dudu kenni Cane demma dudu kenni Ho demma dudu kenni Liberbayin kesiyinde Bilbillalu bihiştibin Hemidem salı buharın Demma dudu kenni Yare demma dudu kenni Cane demma dudu kenni Ho demma dudu kenni ساعت خوش مالات آوا گلک سپاس کم بله ام دوام بکن به صحبت آخوام بحثان موزیک دکن جارجاران جم سترانان شخوره گودار دکن ام پاش دیسا به صحبت آخو دوام دکن حقیقتا جی موزیک جی دو پروگرام آمده جی که گرینگ دگره یعنی دمام صحبت عزیز دبن جمام تخازن سترانان گودار بکم جی دم برای خود دن ستران بیجه خواه به هر آوایی مروف جوراجی فهم دکه که موزیک جبو ما چقاسی گرینگه حقیقتا جی دمام هستیار دبن دمام خنگیم دبن دمام کیف خوش دبن جی دم تخازن جانا موزیکان لگوری پسیکولوژیا خوشی ام بیجین پسیکولوژیا مجی ام جانا سترانان گودار بکن ایجا ما مستشتب پرسم اما ایرو باسا جورین موزیکان جی بکن اما باسا هم موزیکا کردی بکن هم موزیکا ترکی بکن به هر آوایی ویجی بشاوه لسر ویا لسر موزیکا ترکیه ایجا دمان بیجین موزیکا ترکیه ام باور دکن موزیکا ترکی و کردی جی کتیه ناف هفدو لورا دوی ولاتی دم دناف هفدو دیجین چند ساله من موزیکا عربی موزیکا کردی موزیکا ترکی به هر آوایی کتیه ناف هفدو ایجا دمان بیجین موزیکا ترکی ون لسر ویا مسئله ون دخوینن ون چند زانینگه هی برای چوره بیرامه چند جوره موزیکا ترکی هنه کی جان بهتر بالا ودک شونه انجاز بیجم تزه ام دبیجین ترک halk müziği بله امویجی mesela dve se eva se parça bölünmüş dve kırık hava hene işte uzun hava hene bir de emdin karma hava hene karma hava çiye işte sırta uzun hava dest bedike dere işte kırık hava da sağdike Vanajı mesela bölge mehne de bölgede ji ayrılmıştı be Kurmancı meyhayi odiyor mu ne ho ya mecbur o hatta kızıste olarak hatta kızıste olarak ama yani hatta kızıste olarak yani ne ho yani kol haberdin Eze bölge jene bölge mesela Güneydoğu Anadolu bölgesi yo emtin vura çehene mesela emterin Urfa'ya emterin işte Adıyaman'a Hoyrat hene emterin Antabe Kilise işte Hatay'a Barakhane Mamusta. Rast. Ondan sonra Merit'te işte emterin El Azize Elazığ Lora Elazber hene bölge ayrılmıştı. Türk halk müziği mesela İç Anadolu bölgesi İç Anadolu bölgesi daha çok bozlak ağırlıklı. Orta Anadolu, İç Anadolu. Yani her emci tesiri müzik etki. Tabii, eri. Mesela uzun havacı çend mesela bir hoyrat hene, maya hene, bozlak hene, barak hene, gurbet havası hene, müstezat hene. Yani Cudahiya van çiye? Bozlak o avtişten kuvun bejin mesela Cudahiya van çiye, farka van çiye bejin. Bölgede mesela çıta esinlenmiş. Botun da ne olsa? Bölgeye değişti bir yani mesela benim için müstezat. Mesela müstezat daha çok işte Erzurum'a heye. Normalde bağlamada bir düzendir hocam. Bele. Ama bir uzun havada türe uzun hava yeci. Bele. De işte ağıt hene, divan hene. Divan mamusta da ev edacıydı, edebiyat edacı mesela tüm işlemiştikin. O emtin kırık hava olarak da nav binin işte Karadeniz'e hurun. Bele. İşte yol havası, yayla havası. Emtin işte ten Arguvan he, Lüvra Semah, Değiş, Lehela Sivas'e. Ondan sonra karşılama hene, her Ege, Zeybek hene. Bele.
Av da geçti be yani. Yani her avayı herem ligori hereman hem enstrüman dokere hem gotra müzikan dokere bejin ve her avayı müzik tesiri valatiyeme dike. Hem bejin malata. Karadeniz'i kemençe. Kemençe mesela Aliye meji heye. Mardinece ya. Aliye bedin dematçı mesela beravaspi zaroken him buçuk kemençeletkin. Hakikaten demam merev van dibeniz ji geleki kep hoş bana samaması. Yani kemençe demam merev dibece kemençe valatiyeme bahraraş de birame le Aliye meji le herema meji kemençe. Kemençe heye. Hem naik dibejin. Prani. Dünya vokal Rabab dünya vokal teknikleri derseme hebi medvirda mesela Shakiro. Shakiro böyle. Abi ben işlemiş. Helke me Leonard Cohen, helke Shakiro. Yani dünya müziğinin işte tabi yani müzik herkes ettiğine bağ duji. وصلنا ناوي وان ي سرناوي وان هنا ام بيجن لسهري عفل سرريزا هري جور موزيك بندا ام بيجن ناف جدا ناف هنا مثلا بوب موزيك جولاي خوش كامل چند حباتو مرة بيجه Yani bu jüriyen müzik klasik müzik heye, pop heye, hip hop heye, rock heye. Bele. Jünevde heye. R&B heye. Beli. Arabesk heye. Arabesk heye. Fantazi sanat heye. heye, fantazi heye. Beli yani jiyanda brastı gelek jüriyen gelekin. Ve ez dixwazim mesela telebimi heye, ku ders dixevitin ya da pertuk dixwînin ez dixwazim stran yani klasik müzik ev guhtari bikun. Daha rahat, daha nerm jimevre rahat dike brastıcı. Telebimin gelek yan ders dixevitin. Mrad bejin mamosta me do işte denemek çekir. Stranek got. Beli. Na stranek got na. Guhtari dikin. Daha guhtar dikin. Beli. Klasik müzik guhtari dikin. Jiwan raji mesela bra evne bebine minak. Beli. Pop müzik, rock müzik be Kurdi da ez baver dikim. Gelek pop rock em nabejin ama düz nabeji ez baver dikim. Beli evne ju başın başın yani. Müziken navdar nav de Kurdi de ez bejim. Wana mesela tetkevin ki janjure, nakevin beşa pop müzik. Mesela tetkevin ki jan beşe. Halk müzik. Ha, müzika gele yani. Müzika gele hoş kamen. Denava dengbeji de em bejin terzi rock heye. Dengbeji de. Dengbeji de terzek bu sahaya em bejin Gutnevi gelakin. Gutnevi gelakin. Yani bizim Şakiro dengbejiya serhade ادی و کلامی کی گوت یکی بنجراوت چپل دریجه پرکه جناب قندیل چاوی رشن کل داینا بریتانی کن قیتانی نصورت سورن سوسن نسری کازا مکوفین لسر کوفیت شهر شماقین لسر شهر شماقیانی قولی زیر معمودین سنگو بری کازا مقسم فنانی زوزانی با آشوری ما آخری مرو چادر خدای نکنه خاله بچکینه چند روزه کابی میوانی دنا سنگو بری قاضی دا بمینه گلی گودی جیران وزت نفر لیکوتی شندو که حرامی نمرد میره قاضی ناکم و داری در باز به دچه جوری لی اوا گوتنا کی علیه سرحده تا علیه دنگبیجیا سرحده دنگبیجیا ایریوانی هنکی نرنتر نه هدیه او قزونی نه و دنگی زاف بلنتنه یا ایریوانی بیشتر لی جبونا دنگبیجا هنکی چند رجام باسا دنگبیجیه بکم ما مستا yani gelek kesçi duhazı be dengbeş hakikaten ji bengeha dengbejiye geleki fraha brasti yani pevajoya ke du vdreje nefsa yani merev hayat edem nakhwazım wan prish hevdu cuda ji bikim le stranbeji u dengbeji geleki şev cuda nefsa yani stran belki te stran jber biki te şeyxat beji müzik keret beji dengete ji biçke xoş bi le dengbeji li çavêm de li hişêm de pırtıştaki mazına. Yani demaz klamek kodar dikim. Nemine strana. Zora. Jberveji pır bu kıymete jberveji herkes nikare bike. Leyde herkes xwazeb be dengbej yani. Mamosta dengbeji da ji mesela emdin resitatif konuşur gibi he ya. Dengbeji de resitatif he. Resitatif he. Resitatif. Yani berhev dedin ne olsa? Vissana. Gelek yani bizim gutni wan gelekin. Serhevin. Ciyeki xarabe çenabe. Dengbeji beri çağı
peyveki bir vekirine devsavi peyve tiştek diyor. Ne seyir beke veysa ben giyutiye mesela. An hatta aniye bir akı ha. Bele ha. Jibona çit bejim xwandin û nivîsandina Kurdî divê ev xortê xuşkame ev dixwazin bibne dengbêj bibne stranbêj. Nivîsar lazim e, xwandin lazim e xuşkame. Vê gavê ji bo keda wan gelekî spasdarim. Ji bo keda kesên ontolojiyê dengbêja dinivîsin. Mala. Ye bina Cevat Mervani malawan abe li Türkiye'ye jî gelekî vê gavê nivîskar û berhevkar hene bi komel nivîsîne ontoloji li duheb ontoloji ser dengbêj Şakir û heye rahmetli be duheb ontoloji li ser dengbêj Reso heye hatiye nivîsandin Bele. li ser dîroka çanda Kurdî em bêjin mamosteyê bina Mehrdad İzadî heye li Amerika li üniversitê dane profesore li ser Kurda di Kurds gotiye navê kitêba xwe kitaba destê hemû herkesê hebe kitabê wisa gelekin li aliyê Urusêtê em bêjin kitaba Celîlê Celîl Cemîla Celîl evana di xortiniya xwe da nivîsîne Xwedê emrekî sağ û selamet bidê ev kitêbana kolîn kirine hatine mal bi mal ferd bi ferd geriyane lêpirs kirine ka hûn kê heye kê çîrokê dibêje kê qewlika dibêje kê kilama distirê kê nifir çawa tê nekirin duayê Kurdî çawanin evana hemû nivîsîne nivîsar xwandin nivîsandin nema tiştekî mezin e vê gavê êdî niha ketiye de nava ontolojiya da hevce nîne tu hema guhdarî bikî erê bona meqam guhdarî bike bona meqamê saxlem guhdarî bike lê gotinê wî di o ontolojiya da hene belê gotinê wî di ontolojiya da hene yek jî em bêjin dengbêjî em di nava çanda kurmancî çanda serhedê ya Kurdên me yê li Tirkiyeyê yê kurmancî xeber didin dibêjinê dengbêj em bêjin li Soranî dibêjinê Kurdên başûr dibêjin meqam Goranîbêj dibêjin Goran Kurdî Goran Goranîbêj dibêjin Kurdê kelhûr dibêjin kelhûrî beyt xandin li hemû dere aynî em bêjin ji bo kilamên reqasê dibêjin dilok ji bo em bêjin heyranok hene li aliyê botan ev jî li ser zozana li ser dilketinê li heweqetinê gelekî meqamekî jî xweş e hêsa jî nîne gotina wî bêjme xuşka xwe sînemok hene şahîno hene li aliyê botan em bêjin qatar dibêjin eva qatar jî di nava Kurdên me yê vira tune bin jî li gelek civaka me vira nivîsiye formal singing yani fermî استرانê fermî belê berîte heye berîte kilamên bi koro bi hevra têne gotin vê gavê botan mesela çend hem dengbêjin jî hem stranbêjin jî têne cihekê koroyekî bîna koroyekî hemû bi hevra distirîn ev dibêje ev wedgerinê ev dibêje lavik heye navê kilamên Kurdî em bêjin eva heroic tales ew dibêjinê dîrokî tiştê dîrokî jê re dibêjinê lawikî çû wiha kir filan em bêjin siyabend xecê lavik e laya dibêjine mystic songs yani ev tiştê derûnî tiştê mistik yani eko tiştê mistik bele ewa tenê em navê dengbêj em vira dibêjinê dengbêj em çûbûne başûr em bi komela koma rektör û bi hevra çûbûn çend bakan me 5 bakan ziyaret kir dema em çûyî çend sal beriyan ha bêjim 6 sal wêca em diçûn kîjan bakan me ziyaret dikir digo ji min re digotin mamoste Goranîbêj e Goranîbêj e yani ça dengbêjiya vira ha xuşka me
Yani klam ne? Kilam beş, stran beş, bele. deng beş yani. Bele, bele. Bakan digo deri bikirin mamusta keremke. Evka dahatın dıçun falan imza, bevani imza. Ama iptal dikir digo deri bikirin kabla mamusta bistiri. Ama sen dengbeci bir Türkçe az bavardıkım mina rapene usa. Le. Yani de gavede serhef xan ya. Le. Türkçe Yani Ali Türkiye'de beşine rap. Voka serhadi yani. Voka serhadi yanında bak verin. Dinama dengbeji rap heye. Rap yani Jvok lezu bezdi be. serhef kandın. Letegot Ali serhadi usad خوينه. Ali serhadi vusana. O zaman karım bejin kelamen serhadi. Kelamen serhadi Dinavanda rap betir hen. Rap hen. Deda. Le kelamen bejin çar Ali İran'ı, Kürdime İran'ı cüdatır distrin. Heneki tesira Edebiyat heye. geleki heye. Tesira Farsi. Müzika Farsi heye. Bilgeha Farsi ji geleki hoş. بله مثلا من چند گهداری کرنه یکی مثلا دستورا کردی دستورا دگو پریشانم پریشانم تأثیر فارسی چاو کفشه Farsi makam oyucu melodiyoji. او دنگك شكو برف جيدا فاضلك انا سما مستا بله او دنگك ولو دلشوات از بيجن نسا دبنگي هويدا بله بله نما ام دبیجن خوشکی ما برای ما یه رادبن 2 کیلومتر دسترین نو خداتنین دنگ بیش از حیران از قربان اوا همه به 2 کیلومترانی نینه حتی معروف بکاره بیجه خود دنگ بیش بلا 20-25 بسته وی بخواه به بستری کلامین آرشیوا چاندا دنگ بیجی خواندن تنی تریناکه yani mamusta دبی ریپیتر yani یه خلکی اسرائیل تو جورکی دستری دوباره کی ناوی خانه کاری بیجی از دنگ بیجم yani mamusta tebirat emem ser deg bejiye tereme careke bername çekir mesajın kul ve rojihat bavarnakum ticari nehat bu gelek civan mesajşanda eme çava bin deng beş eme çava bin deng beş hakikaten ji birası havli xiretavan xoş mamusta yani çandama nayeş bir kere le a mesele avaku riyaka rasta bimeşin yani binge haka sağlam şukara çekin u binge hadek bejiye fan bikin u biwi avay devam bikin heji xoştur be çima nifşeki derbasi nifşekadın dibe deng beji ji klam gotin ji hakikaten ji çıka rast bimeşe çıkar rast derbasi nifşendin bibe. Beli. Şu havlu khirata maji seres bede ev bahsavetkin. Vallahi hoş yani az bخوا yani şireta min eve az zarın ki xwa nava müzik me lebeli eva dansda 13 sal nava dengbejiyê me. Bele. Çıka destê min hat yani şansê min Recep İbrahim dibe şansê min eve ku az beşa min PhD ama doktorayımın edebiyatı. Edebiyatı ji şiire. Beli. Ne ku hema edebiyata embejin Türkiye, Kurdi, Farsi evna tenininin edebiyatı Avrupaji em ser de xabitine. Şansı min eve nema dibejim lema asa dibejim despek xwandin û nivîsar despekî gelekî mühim bejme birayê xwe xort. Yeki dinci denge min tine denge herkesi bina denge şakirun nabe. Mukabın yani. Denge herkesi cidaye. Ama denge herkesi cidaye. Bara hopa kıyas şinekin. Beli. Yani tu naha beji xazi denge mi bina denge şakirun ve aziz bu mama denge beji. Berayı min xwedê deng daye hemû kesî. Xwedê deng daye hemû kesî ku em pê xeber din daxivin. Nefsa. Ne herkes bir best. Beli. Ama tamaki li deng heye. Zahmet lazım. Zahmet lazım. Serxabetin lazım. Em bejin rahmet lebe deng beji meniye klasik Şakir Bedih Resoy Gopala Hüseyni Muşi o gelek niyedin Hacı Abdülkerim Patnusi em gelek minnetdarın şumanra rahmet dixazin evana emri xwe dane vî îşî. Emri xwe dane vî îşî. Evana di meclisa da rûdiniştin. Meclisê şeyxa rûtiniştin. Meclisê şeyxa û seyîda û mezina û zana hakima rûtiniştin. Guhdarî dikirin. Dîrok hîm dibûn. Ziman hîm dibûn. Ez gelekî peyvan di kilama hîm dibim.
Zaman him dibun, dîrok him dibun. Rabun rûniştin çand him dibun. Ka çand ama çandaki çawane. Usul him dibun. Qewmandinek heba. Qewmandinekî dîrokî heba. Li yekî guhdarî dikirin. Servê bûyerê kilam çê dikirin. Kilam çêkirin jî hemû meqam, hemû tişta naçe. Kilamên evînî meqamekî wisa lazim e ku meqamê evînî bistirê. Kilamê din yê dilşevat yê em bêjin hermet dayîkê me distirên gelekî li ser em bêjin malê da yekî here rehmetê mi gelekî bihîstiye min mêra jî bihîstiye zarintiya xwe mêra jî çawa dibêjin axit lorî me ewana jî bihîstiye bêj me birayê xwe yê me sêr dikin meriv bi dizê kilama nabe deng bêj lê belê pê dengê herî bilind jî nekevin deng bêj û jî nine Bibore, bes ez dibêjim ne müzik ne tenê hînbûnê jî. Yani mira gelê cara dibêjin ez dikarim werim müzikê hîn bim ez jî derim ser dikê ez jî strana bêjim ne wisa. Yani eger dengê de xweş be jî Xwedê dengekê xweş bide te. Yani yetenek em karim jî yetenek bandora wê heye yani etkiya wê heye belê. Ama xebat lazım e bes ne xebat. Xebat tenê jî terînîne. Belê ne xebat tenê yani dengê de xweş be tu dikarî viya ser de bixevitî. Dengê xwe terbiye bikî û ew bikî perwerde. Tu nikarî hani dengê de tune be ez diberim bixevitim belki ez jî derim ser dikî îsa nabe. Gele telebê min dibêjin gele jim peyam jim miratên Instagramê da ez dikarim hani bixevitim dengê minî baş be. Tu bikarî bir orkestra hani tu çavêjî çanêbêjî orkestra kingî bisene ya da dengê de jî orkestrayla yeke ya ne yeke bes tu nikarî dengê xwe xweş kî. Deng xweşkirin tune hinekî meriv dixebite. Dibe dikarim dengê me xweş be ne dengê de xweş nabe. Belê. Emelet dibin dibê bira dengê me xweş be. Hevalek min em çûne kelavanê kîleka kelavanê rûniştî bû ber bi behrê dikire quja kuş. Mego vallahi ber bi behrê mego tu Fazlaye belki dengê xweş be. Go dibe dengê me we be ez dixwazim dengê me xweş be. Çima der barî. Dengê zêde dibe. Ev dercikî fireye xuşka me. Deng belav dibe. No millet derketiye çûye ciyekî tenê lê. Ekojî heye yel derbe. Hebat lazım e xuşka me. Tecrübe jî lazım. Belê. Tecrübe jî lazım. Tamam deng xweş. Serda xebitî temam. Lê belê niha gülaya îro ya 5 sal beriya niha nine. Neyeke. Tecrübe her tişten ez bixwe jî ji min re jî dibêjin mamoste dibên tu ser xebitî haza em êdî dizanin ku mesela tu hakimê vê îşî hakimê ez bixwe jî ez evê notê didim xwe dibêjim eva kilama min baş nebû ez ê servê zêdetir bixebitim eva kilama min gotinê wî tev hebû eva kilama min meqamê wî çêtir be eva kilama wî bi vî dengî nebû her carê kinga ez bernamekî fırsatê peyda bikim û sêr bikim bernama dengbêj dibêm acaba kîjan kilam çawa bûye xas hatiye nehatiye ki der kême serda tecrübe jî lazim e yek jî meriv di nava koma müzikê be dûr bî nabe mera dibe her tim jiyana xwe jî bike müzik Hed jî lazım e. Seva meslekî seva ya mesela pirik insan hene mikrofon dike dest xwe ez stranbêj ez dengbêj yahu meke yani bedeli be had lazım yani mesela mamostey çend salın belki çend salın zarokiyê te de virda te hem xandiye te hem mekteba ve xandiye te hem yani ez nikanim ya da îdini nikane te işte te çawa hakir te eleştirmiş ke û nizam çir bike û nava merê heddê xwe jî zanibe 54 sale ez hê dibêjim gelek dişmana em hîn bin xuşka me Şko ev fikr û raman ve anît vê astê bawer dikin ne mamoste. Merev ticarî nikare bêje ez bûm ne wisa yani. Hînbûn heta jiyan devam dike ev jî devam dike. Heta mirinê devam dike hînbûn. Ez 20 salî xevitim tamam o ez bestimî de ez bûme nebe heta jiyan devam dike heta mirinê
gerek himuj hebe بله tamam. بله وصانه يعني أبا إيدي بياسة دبيجن جيرا müzisyeni piyase tişteki dinin dibin bila gelaki limi bigerin gelaki mira Liber min bigerin. mira telefonamı yemi takip dikin gelaki bin vahabin beli le çanda resen ya dengbejiji ya stranaji çanda asas eveku meriv çıka destevi hat xıraneke دجی چاقی اف چند ملت زانی زمان زانی رابون رونشتاندن زانی گونشوپی زانی قدر قیمت جی مروی لبر چاوا مروی صنعتکار هنرمند لبر چاوانه نکاره بینا همو تشتی همو کسی رابون رونشتاندنی بزانه قدر زانی بزانه او هوالک من لورسیتی ایلاز مالاوی آوا ایلاز رسویان دگو ما مستا قدری مروا نوا دست مروا دانه بله بله قدری مروا نوا دست مروا دانه گله کی تشت هیمی میکر ها مگو دیمه عوض تی فلان واته معنای تی ایدی جخوا تنی رانینی برچاوی ملتی خورتی نها لونیورسیتی دا دخونن از همو منازدکن yani şükür dibêjim bona xwenasiyê napesinem lêbelê divê ez yanî wisa hereketê min rabrûniştandina min xeberdana min dilê kesê neşkînim kesekî mezin nine mervê bizane mirin heye divê dil nizin be zanîn xuşka me zanîn قیمتکی گرانه سر مل مروا مرووا ویا کسی زانی هندی زانی چقا زانی و دل نزم بله در پرسیاره وجی زدد بنه و صبا مصر وصانه خوشکامه تزیده ساعت خوش ما مصر ایجاد تجمره کی جان کلام بیجی ایرو یعنی به کلام هم تبرنادن ایرو خوشکامه ما کلامک حجی آنا جمره شاند هفتیه بوری ام بیشن لسر کانیا دنگ بیجی کو اکی ام باخون کانیا دنگ بیجی بله اوه دنگ بیجا چه دکن دایکن خوشکن بوکن یعنی حرمتن گله منه یعنی گله کی وان حرمتن اوانا دویژن دکوه گوه دنگ بیجی اوی لجیه کی دی دسترین و بلاوی رو دنیای دبه بله اوه حجی آنا مجی دستی حجی آنایی ماش دکم لاوی وی مراد کشتی لأنقره حیف مخابن لأنقره سروکی مفتش ابو پنجشیر چو رحمته رحمه خود الوام داشت دایکا ما جمرا شاند اوا گوتنانا مقاما دایی که بخواه امی بری گهداری دایی که بکن پیدا از کلمه دایی که مجمع شاندی جیرا بستریم تمام بکن کرم کن ازید رزا مجلس کتم قناغا بابی طارق بمبرم وای قلم دست بابی طارق تنویسه باس مزره قلم دست بابی طارق تنویسه باس مزره جواکی دانم معلومه گونه خاشیا کره تقاصرم ویل منی حیفات شبه بدی بلک امر بني أخكتني واي أزيد ويل مني ما
جابو بري بلك المربني كتني ويا خاوم قوت ورنا تشاوي نشاني ورنا تشاوي نشاني سروق عشري تركيا سكننا قريب ديواني انقرا وراقي قشقاضانا دستا برب اسماماي اوراقي بابي طارق وصالك مويا يا زخاني ويل مني ويل مني ويل مني مالا مني حيفان جابو بري بلك المربني كتني ازي چومه دیر زان قرین آف دکانا ازي چومه دیر زان قرین آف دکانا ازي جباوی تارق را بازار بکیم دو درمانای هرچی کسی پرسا باوی تارق جمن بکیم ازي بيجي مسروقي مفتشاني لأنقرينا وبقانا ويل مني ويل مني ويل مني ويل مني مولا مني حيفا جابو بري بليك يروح يتني دلي من هيلينا كذي دلي من هيلينا كذي حيفا سر حيفي بوابي طارق سير روجا كرن خذي حتى وزي خوش حياتا ودنيا يبم برينا دايك بوابي طارق ناقرا كذي ويل مني ويل مني ويل مني مالا مني حيفان شافو بري بلكنو ربنا زيم كتني أزيد رزا بلسيد كتم قناغا بابي طارق لهم بري قلما دستي بابي طارق دنيويسه باس مازري قلما دستي بابي طارق دنيويسه باس مازري جوابكي دانا ممارومي دقون خشيالا ويتقان سرم ويل مني ويل مني ويل مني ويل مني حيفان شافو بري بلك ربنا زم يروح كتني ساعت خوش مالاتا و ماموستا گلک سپاس دکم ممنونم خوشکام والله ایجا ماموستا شیروکا شبته اره والله اره والله هم جمست بین ایجام کلاما به شتا گودار بکن ماموستا
چیروکاوی چیروکاوی خوشکامن اوا هفتیا بوری پروفسور کهوالی من ذهنی به هیا ل وانه لمن گریا گو دایی که تماشاوان انتیا گل حجیتت کن ما مسته دخوازم تلفونات از بد میم گو باش سرچاوا اوا دایی کامل ملاتی روتنه بله گروی مراد قشچی ده انقره دا سروکی مفتش بیه صد حیف نخاشیابی پنج شیری ام دبینین گله که زیده بیه جی دنابا مخابم اری خوشکامه گوتم گو ما مستمن از بخواجی گو دنگ بیجیا من هیا لی حجی آنا چوا حجی هاتیه و اوقا من بیجن ناو میران نسترایه لی جوانی خواه دنگ بیجی استرایه حتی گو باب میجی دنگ بیج بود لمالباتی هاتیه گوات انتا گود مالباتی مالباتی داتی گو استرا بشینم تو بستری ازی ممنون بم خود جی رازی دستی آنایی ماشتی کن جمرا شاند مقام جی آیدی حجی آنایه گوتن جی آیدی حجی آنایه مالاوی آبا کی روکشی آیدی حجی آنایه مالاوی آبا مالاوی آبا خازم بلا خورد بسترین برا گنجی می تزراد من بلا بسترین انشالله کلامن ده آرشیوی ده کلامن ده آرشیوی ده لپی کلامی وسا دگرن لپی کلامی دگرن بله دبی که اوا کلاما ویتشتکی قازانجامı به هبت نبه هی مالت آوا بیو هموتشت قازانجا dünyayı نینه دل قازانش کرن هیه دل حزا وی ملتی جبوی من شخصی من حزا ملت جمن را هم دنیای هم آخرت هموتشته جنت اجی هموتشته وقتی مدبینن او رومتا جمرا دگرن او زمانی بمرا خبر ددن گلک به آخفتنا من نازدکن تدیوی بشتر رونشتیه دبی ما مستواتوی من دنگی تنستر من دنگی تناسکن بله شکر دبیجم گلک او تشتکی بقیمته ها پر بقیمته پر بقیمته بله خبات لازمه اما يعني روج تنكو عيد بعرفات داوية هفتية بتشد ببلا روج تنكو أثر سر زماني كردي سر دنگ بيجيا كردي نخفتم روج تنه İca mamosta yani müzika Kürdi jî her kudiçe diguhere mamosta. Yani dengbejî jî diguhere, kelam jî diguhere, stran jî diguhere. Yani em veya nikarin pir rexne jî bikin birastî. Yani heyam diguhere. Yani hatta varın müzike. Em insan diguherin, müzik jî diguhere. Hestên me diguhere. Yani beriya 20 salan, 30 salan bawer dikim müzik anlarım birastî her tiş betir jidil bu sanki. Yani müziken daha müziken pop müzik jî pirani ez bahsawan dikim. Dertkevin pir popüler dibin. Her dere letxe. Hatta havin xalas be ez bêjim. Paş em ji wê stranê ji wê müzik em aciz dibin. Em çima awqas ji müzîka ji stranan zûb zû aziz dibin. Yani bawer dikim ruhek dina müzîkê de tune ne wisa. An jî peyvên wan müzîkan pir dilê me nade. Yani çima mamoste, çima müzik awqas hatiye guhertin, çima em weke berê ji müzîkê keyfê hin nadin ez bêjim. Piranî jî müzîka pop müzik, müzîkên navdar. Erî xuşkame eva jêra dibêjin modernîzm. Modernîzm. Eva hinekî dikeve nava bingeha filosofiyê. Çanda modernîzmê êdî nava civaka çanda me ya gelerî ya kevneşopî ya berê eva guherî bû tiştekî din. Wextê em dibêjin modernîzm be ekî bi yek gotinê ez bikarim tarîf bikim dibe tiştekî nû îro tiştekî nû heye subê tune ye enda dibe Bele. Müzika niha jî çawa em jî êdî em guhertine em bûne tiştekî din eydê me sertêdanê me çûyên hatina me şikir li aliyê rojhilatê hê hinekî maye
ممنونم بوناوی ادی ایرو صابیه کو بوی تلفون و مروف تلفون دنیاوی دناو تلفونی دایه از گله که خورتا دبینم دناو زانیگه هیدا دبیجمی هی اسکراته بفتخ بس تمی ذکر تلفونی هم وقت وان تلفونیه باندورا تکنولوژی پل سر مهنه باندورا تکنولوژی هیا خوشکامه اری تاثیر آوی هیا لبلی امجی ایدی نه بینا جواکین مروفین ام بیجن 10 سال 20 سال بریان ها 20 سال بریان ها ام نوسانن yani müzika به هفرا گوتنی دناو دعوت دا مثلا کلام دستران مدزانی که کلام بحثا چت که ایرو دعوت که انسترومان هنه گروپ هیه هاجا کسی به گوتنا به نینه کاد ناو کلامی چت بیجه چنا بیجه همه اوان اقلی وان دناو رقصیه خوش کنه نه ما مستا هنه ریتم گوداردکن نه ریتم بله نه ما مستا بری او کیجان سترانک هاتیه yaz kirini ev hikaye ve heye ondan sonra işte ya cane haşevtiye ya işte cigara haşevtiye yaz kiriye 1000 sala 500 sali berve hene yaz kirine hene teze çiye Esbe Rabbim mutara kahvaltı hazır kır işte aşkım canım cicim ya. Devad keçi bu yani. Havine dest yani, payze sağbe. Stranen naha per jidil nahatına nivisandın. Neyse. İjber ve İjbona nivisandın. İjbona o kes tek ev müzik tek ve deveme. Yani nakarat tek. Bebe balkeş. Millet hamu guhevi serbe. Evet. Ya dına strane kede. Nakarat tek ve kutek ve deveme. Juanat bejir ev müzik geleki hoşe. Ama bime müzik Vestrane ama ben navdar ama ben nasandın. Osa agirekay. Bina agirekay. Dedi bir geç bu. Av kesi bu navdar. O kalas. Amus emçma vanstrana acizdim ben rastici. İdi herkes. Tabi ez strane ki mesela ez strane ki daxam Recep Mamusar Recep strane ki daxam strane me harcı aynı. Bele. Gelmeci gösterdik, gelmiş gösterdik. Yani herkes idi aynı stranda beje. Melodi aynı, makam aynı, gotun aynı. Sade yere öpecek cüdayı. Yani jibovi em düseca gösterdik idi em demin bes idi bravo bibine. Zaten piştemi yek edici aynı usa beje. Bele. Jibovi jem acizdi ben. Bele gülaşta tüm bejim xode ke mayna mamusta İnşallah. Mina ve ne de emli ve hüdikin emay üniversiteci mesela gider yani 100. üniversitesi işte konservatuvar eğitim fakültesi. Ev hoca viraji ünci yani xadiş ve razı be xadiki mayne ve ne de yani ha. Ünci ne ben tiştik ne var yani. Kastavi ne var hunna ke kültür ne var sahibi. Mala ون هر هبن ما مستا تخازم جگلا اینجاز جب پرسم yani te vak stranbeş carcaran dibi mevanen mi let ma mostaya müzik yeji yani liser medya cibaki ji brastesta takip tıkım karubaren ku tetkici gele kefamış var rajite mesela videoya kata bu ben smana بزارۆکانە تەسترانگۆت نەوستا یعنی ئیجاز vەیە دخوازم بپرسم تەگوت یا ئێدی پر موزیکێک زوو زوو عاجز دبن بلاکم هەر تشی زوو خەلاص دکن بەلاکو هەرکەس دخوازە بە ناودار ئێدی بوی ئەوایی موزیکە لێ دخن strانان ئامادە دکن ئیجا تێژی دەما کو زارۆکان پەروەردە دکی بێتر لەسەر چ دسێکنی ئانەکە گەلە خوێندەکارێن تە هەنە چەند ساڵی لە خوێندەکارێن تە Xwendekarê min 10 salî û 13 salî. 10 salî 13 salî yani tam di heyama balık bû nedene. Tam heyama wane tam dema ku dixwazin xwe kifş bikin nefse. Tam dema hînbûnê ye. Rastî müzik bi rast çêkin tiştekî gele baş e. Tiştekî gele xweş e. Yani müzik ji ferbûn ji ser hişta gelek bandor dike yani gelek etkî dike. Ji mevir zimanê xwe baş bide xeftandinê ji hişê xwe baş bide xeftandinê ji müzik ji wan re gelek teşvîk dike. Rastî jî. Yani tiştekî wiha jî heye mirov dene gel hev yani civakbûn dibin yani sosyalleşme em dibêjin. Ji konser çê dibe, ji festival çê dibin, ji wan da mirov têne gel hev, nav hev da dibin, ji wir da civakbûn çê dibe, ew tiştek gele baş e. Bes niha mirov tiştê yani ji konsera seva müzikê guhdarî bike naçe. Biçekî xwe re bilêze, reqes bike, ji bo wî diçe. Paşê rajin telefonet hatta dawiya konserê qayıt dikin. Belê yani
Ona nibun brasteci müzik işte gele başa hani böyle Türkiye'de müzik ruhun gıdasıdır. Yani müzik rahme brasteci gelenlerim dike gele hoş dike mer rahat be o müzik da. Bas talebe xobikim ez naha koro çedim. Yani hem öğretmen korosu işte Koreya mamusta, beli Koreya mamusta heye ez şefa Koreya mamusta mı o şefa koro talebeme. Ji talebera ez vidikim. Ji stranek İngilizce yani dem müzik dem ez diyor destinim penç zamanda men xabat çekir ez nahaj servede xavettim Kurdi zazayki İngilizce Arabi ve Türki video kamekken hebu meyya nişanda baverdikim ev ne bu bele yani je müzik sade ez rabim straneki bejim tamamen evjnabe ji gelme müzik yani gerettü hammi altyapı emdi bejin bele bingehti be habe bingeh hoy bizamın işte dengemi hoş ez rabim stranek bejim o tamam sanabe bingeh hoy bizamın emdi bejim maqamayı bizamın mesela hanekte indi bejin ez ve strane bejim ama ji maqamayı çi ez nizanım dengemi evet tamam. Makam yani nota ne usat? Kijan dengi ebejim. Ne nota işte emdi ben Hicaz, Uşak, Kürdi, Hüseyin'i vesaire. Bele. Tişti usa. Talebemci ezmara istilava deşinim. Rasti. Tamaşatkin nasıl? Belin nahami tamaşatkin ezmara istilava deşinim. Müzik işte başı bes mevir rast biçege. Bele. Ez Cizri mamustedim. Ciziriyet mamustatiydi ki çend salet etsid vi kariyera müjli mesela. Yani gorite yetenege mesela ev iş. Ekut gazım bir işi bikin, müzikere alakadar bibin. Ekut degya hoşe. Bele. Ez dazda salibim min despekir, ji müzikye. Yani havde sale ez müzik çeydikim, ser müzikleme, spas dikim. Yani yetenek berastici dixwaze yani gere yetenek hebe. Havcaya nafsa. Beli, yetenek dixwaze. O xabitanji dixwaze, ji mamustegu tecrübeji dixwaze, emna hemi kere hebin. Herkes rahat bede be ez istranek bejim tamamen ev junabe. Jigayni ve malbata ve heye stran bej. Ki heye mesela Kure api me hebu ava jinnahaji davat strana de beje ez dazda salibim jigel ve düşme davat ez piçuk. Beli pişti liseda ide berda. Bave meji deng bej de beje. Ne emina mamuste serdikenine. Bes malira mera strana de beje. Brastici dengi malbatım hamiji pirxoşe. Yani amtkar bej genetik piçki. Beli genetik. Yani genetik işi şansı var ya. Dem genetik ya. Ya mesela tegot ya kure meji mamustaya meji. Yani unsurek ya. Beli genetik. Henek jara em dibinin de malbata xada deng bejin. Em bejin se قرنه 4 قرنه پاش د چی و همه دنگ بیجی هاتی حتی ایرو بله چاندا کردی یا رسن ام دبیجن زیدتر ام دبینن زیدتر سکولره هنکی باندورا باوری لسر و مسئله هیه ام بیجن باب دایک کو حزنکن بیجن اوا باوریا ما izne nadet تشتکی وسابکی مالباتا مجی دگوتمه دگوتمه yani لخوا گراند آنین جخورا قار حساب دکرن کو بیجن ام بیجن اوا براز یمن دنگ بیجه نه بحثا دنگ بیجی امنت کرن دگو براز یمن üniversitede doçente اوان اویدی چقدر پست کردن دیگه ماموسته هوا ها دنگ بیجه فلان کلامی و ها خاش تسترین چه نه خواستم بیجه نه خواست گو زانینگه دوچنته باورد که هدیه ده می ویا جوک بکم ماموسته افجی خلاص اره خوش کامه yani هدیه هنر صنعت لازمه صنعت نینیکا چاندا جوا کنه بله تفر باش امجی ام چقا ام بیجم مروی زانا مروی دزانن کو زمان چیه و اوان چاندا میا رسن چیه رابون رونشتاندن چیه قدر زانین چیه او مروین به وی فکری به وی مجی دجین دوین دخازن تشتکی دان کورکی دان سر دیوار بلا دیوار بلند به بلا چتر به
Neko ez li vî dîwarî kevrekî bidizim bi herim serda muzîkê çêkim Nabe. bibe repetep bila millet min nas ke wisana. Saat hoş mamoste. Em dîsa ji Gülay stranek godar bikin. Hebkî hûn jî bêhna xwe berdin. Baş. Ez daxwazim we Baş. batlayînim Gülay, jî. keremke xwe. Keremke Gülay. بس از ببارم شتك ببارن از بس تراني جزري بلي هفالك ما هي نور الله أشوت از بس تراني دياري ومالبطة ويد Yaramın türevşenli, ah canamın türevşenli. Gel bayis bide dikenli, gel bayis bide dikenli. Çıkmaz cuvani ezbeni. Yaramın türevşenli, ah canamın türevşenli. Gel bayis bide dikenli, gel bayis bide dikenli. Çıkmaz cuvani ezbeni. Lavukubumun beje, kurukubumun beje. Min tane dicmeje, min tane dicmeje. Nabimin gelaveje, müjdeli kanaveje, müjdeli kanaveje. Raşvana, ah helas raşvana. Gela ve şevkadana, gela ve şevkadana. Ketin navadlana. Helas raşvana, ah helas raşvana. Gela ve şevkadana. Ketin navadlana. Ketin navadlana. Lavutus tirkaşvana, delas tirkaşvana. Ezgela jiradilan, ezgela jiradilan. Krudinu devere, em bükün keyfu seyran, em bükün keyfu seyran. Yaramın türevşenli, ah canamın türevşenli. Gel bayis bide dikenli, gel bayis bide dikenli. Çıkmaz cuvani ezbeni. Helas deras beyo, ah helas deras beyo. Tiqab qaba kebeyo, tiqab qaba kebeyo. Yaram rabej khaweyo. Helas deras beyo, ah helas deras beyo. Tiqab qaba kebeyo. Yaram rabej khaweyo, canam rabej khaweyo. Kurgu eşyarım, lavugu eşyarım. Denge kevi bıhdarım, denge kevi bıhdarım. Ben dağıtım eznarım, ben dağıtım
narım ben da tevez narım Saat kaç? Malata var. Gelek spas Gülay. Belen devam bıkın. Çent mesaj hatine mamosta gelek slav iştara hatine brasti. Ezvana jî bixwênim. Berukam programa xwe dawî bikin. İhsan alan mesaj ekşandiye dibêje gelek slavê xwe ji Metin Xocar dişênim. Em jî gelek slavê xwe ji te re dişênin. Her vakîdin ji Mêrdînê Rifat Direkçî mesaj ekşandiye dibêje programa ve gelekî xweş derbas dibe. Dibêje ji Mêrdînê gelekî slavê xwe ji we re dişênin. Em jî slavê xwe ji Mêrdînê re dişênin. Gelek spas. Her vakidin mesaj kadın hatiye mamosta ji Konya'ya şihoj mere mesaj ekşandiye dibêje sohbeta ve gelek suud û xweş derbas dibe. Gelek spas dikim. û tavsiyek dibêje alimê Şeyh Hüsamettin Çelebi bi beriya 800 sal peyvên Mevlana nivîsandiye bê ez veya jî gelek tavsiye dikim mamosta. Baş bila. Yani agahiyên te ser vê mesele heye bu gelo mamosta. Yani مدزانی لیبلی بیشتر خوشگاه خو. فیلسوف دبیجه؟ فیلسوف راست. بله. ام زیاده تر ام بیشتر بنگها ویژه ادبیاتی ما د خواندوانی خواده اما ابناوانا گلکی وان زانیه گلکی وان ام بیشتر یا مولانا جلال الدین رومی یا شیخ سعید شیرازی yani çar aliye em bêjin yê bi Farsî hati nivîsandin îro êdî wergerandine zimanê Tirkî jî Kurdî jî me wextê de ewana xandiye her wiha feylozofê Greko-Romen evna jî me xandiye bingeha edebiyatê ew e zanîna edebiyatê şiirê ji mervê hunermend ra dibe avantajekî mezin. Ez hinek cara ez guhdariyan bêjin xortê me dikim. Nabêjim eva meriv guhnadê eva filan hemû kesî ez bêjim em malbatekin. Em malbatekin eva birayê me xuşka me istirayê çika ez mêzekim ka çi dibêje. Em bêjin evê pop evê teze derdikevin zû diçikên. Aha. Ez hevana guhdarî dikim. Dibe evîna te Ço, evina te nine, evina te. Le, mesela keva birine. Kev. Tu, te. De nova Kurdi da ambijin pronunciation. Xwandina ve. Telaffuz ne? Telaffuz zira lazime. Telaffuza rast mera lazime. Bejin kadim mesela, bejin kadim. Evet, kuşkamın. Evi beri, ev korna beri. Ye em bejin naha hafte sali, xwedê emrekî xas bide herkesî. Evana em bejin bi sala nav serê vandan gotin bir wekin. Niha jî dibêjinê deje xeber din. Ew Mêrika bir wekir. Lê web sakir me bir wekir. Îro jî hûn dibêjine me deje xeber de çaxê em diaxivin jî hûn dibêjin ew qet tu baş naxivî. Web sakir birê. Lê em hewl bidin. Ne sucî min e? Ne sucî min e? Lê em hewl bidin dîsta can bixebitin. Lê ji bo xwendevanê îro, ji bo xwendevanê nû radibin, xortên birayên me bila zêhna xwe bidine ser. Telaffuza xandina Kurdî çawane ki derê me dibêje tu, ki derê dibêje te, ki derê dibêje tu sıfır e. Lê tu ne? Belê. Wekî jî behsa müzikê xweş tenê helbest û bestekarî û şiir û filan nîne. Dengê mirov tenê nîne ha bêjim. Müzik dengê xwezayî ye. Di nava xwezayê de dengê çûka heye, dengê avê heye, dengê çema heye, dengê pêlê behra heye, dengê baw baranê heye. Ez gelek cara dema dersa xwe dixebitim, aliyekî jî ez dengê avê we dikim. Mesela xwele avê. Gelekî meriv pê dibe. Gelek kes jî mamasa te got aneke hat bîra min, gelek kes jî bi müzîka klasîk dersê xwe çêdikin. Mesela te bîra min mamosteyê me biyolojiyê dema ezmûnan ji me re müzîka klasîk vedikir. Em wî awayî dersê xwe me çêdikir.
قلت أفجلك تأثيري واتك يعني ما هي فهم نتكر ما قلت شما موسيقى واتك جمرة يعني ليه بالا ما بلاود بأوكتب يعني دقة ما خراد بأوكتك يعني شما وصادك لا مرفت شقا ما زند بيتر فهمتك تأثير موسيقى شوا الإنسان يعني موسيقى شوا تأثير الإنسان عندك والله خوش كمان از زيد بيجم خواندوان خود بيجم روجكي از هيفيدارم اوني روجكي مفهم بكن بيجن والله ما مستتراست أنا كمان فهمت جاك ما مست يعني شاندا بله müzik hayvan arabla tesir edik yani. O kadar ma mustadıgu. جيارش Ne örge? يعني افجيت ديشيني بله باجاني سور ورش بله وفلان بله. بيوان مايدانوس وان رجت تكاري موسيقي وكي افجي فهم دكن بلور مثلا بلور دنجي بلوري دنجي نيه بلور دنجي نيه Neyi? Ya. مثلا موسيقى شوا تأثير الوقت دمام الموسيقى تماشت كن از- مثلا هن إنسان هر تم موسيقى خمگين تماشت كن يعني قدرد كن هن إنسان هنا بهتر هر تم موسيقى بكيف خوشي قدرد كن مثلا ون ترزا و كيجان موسيقى براني مش كيجان موسيقى حزد كن De az bejim no ama. بيجا بخوف خلا ما مست بيجا Ne az halk müziği hazdıkım. Müzika gel bele. Arabesk tabii daha işlenmiş bir ama. أنا بس هي شاندك ما مست يعني أوجي شاندك قديمة يعني Yani kadime ama mine halk müziği yani benim tesiri nada yani. Arabesk ruhe suatın ne ya? Ama halk müziği tüm haya, tüm haya. مثلا هن Her إنسان kitle döküğünü tiştikli dertiye yani. نوسا Vallahi. هن إنسان جي ما مست هر موسيقى الدنجي وعناية Ne? مثلا هن انسان هنا دنجي وان بر بدل شواطئ يعني بفكره انسان رابا بوب بيجا انجي روك ميوزك بيجا Mesela نابا miji az arabesk fantezi halk müziği işte uzun hava. İşte mesela mektebi Maradugut ente barakçı, barak havaları. Oyrat, barak. Genellikle alanımı vurar yani. جوا موزيك از Mesela bir pop az ne kan bakıyorum. Dengbeji az pır hazdıkım. Yani gerek hazdıkım ama hadi menine ke bakıyorum. Hakikaten ya. Hadi menine ke dengbeji bakıyorum yani. يعني حقا موزيك دبلمنديه كم مزنه يعني دناف كورمان جاندجي ده هرمامه دفوزرنا ستران كلام دنگ بيجي ستران بيجي از بيجم چاندا دعوتا البامه هي ما مصدر بلي دعوت رقص دعوتا بالرقص يعني البامه هي جانا جالك جاران مثلا رقصا ملاج جالك مروان عجبته مثلا جمره بول نورمال ايكو تماشيت كن الله الله چما جي خدا چند ساعه جي خدا دليزن لاف جبابه چاندك مزنه او رتم او قوتنا كلامان قوتنا سترانان ايجا ما مصدر فرقا مش موزيكادن چيه يعني موزيكا كردي تمام كم الدنيا بنرن بنام الدنيا موسيقى دنيا ام بنرن فرقا موسيقى كردي هي لو را تركيا نافه بده موسيقى كردي موسيقى تركي موسيقى فارسي عربي يعني الدولة مندي اكثر خصتيه هولي انجي جداهي اكثر خصتيه بلي وقت ام بيجن خورتكي جوانكي براي ما خوشكامه رابع لسر بشا بوب كردي بنويسه و كردي بستري اف دبت بوب مال دنياي بكردي يعني ام بيجن لوان ابي خوشكامه گلاي گوت لوان بشا لوان سرريزي موزيكي ام بيجن كونتري ام بيجن موزيكا كونتري هي كونتري گهداري بكي تجي بكردي بنويسي عيني بوي ترزي بوي مقامي بستري اوجي دبا مال دنياي لبلي تشتكي هيا لبنيدا رسن هيا دنوا حمو موسيقى حمو ولات دا هي ملت دا هي ناگهره نهجه اف تاما وجده هندي هفرازوري دبت تشتكدب مثلا سركتين دخازم ج تاج ماموس تاج را مالايا فاتح خانم را سینان را اوانا و گاوه اوکی دانینه چی دبیجن tarzek an orkestra var orkestra orkestra am bejin danine ve orkestrayı müzika kurdi peşkeş dikin او دبت تشتكي نو ام بيجن عاشق ويسال جي دنوا باخشي خدا لسازا خدايا قوتيه كلام خا
لبلی کلام عاشق ویسل چاقی هاتیه TRT radyoyu bir tiştek gidin. Dve evi yani tişteki nu dan neser. Gelaki em bejin mazne me debejin eva kelama unçuma bina gün ser mindera runane nastrin. Birayem. Dem ne Ser avdam. mindera runuştun istiran nabe. Runuştun istiran nabe. Ser piya bena merva derdik eve. Beri de divane seruk aşira da رابون رونشتانده نکبو وی وقتی کرسی تنبو وی وقتی minder hebun herkes ser minderi rutunuşt o denk beji ser minderi rutunuşt evji zor ha gerek zor gotun zor yani diyafram te girtin diyafram te gri naheli bistre dikay beji yani hoş kame yekji çava hoş kame gülayji got vakti em kurdi به طرز همو دنیا ناست که به زمان کردی ام بیشن کلاما سترانا بنویسن و بسترین اوا ایدی دبه تشتکی گلری تشتکی دبه مال دنیای evci yani pop ام بیشن مروی pop حاجه که لن امریکا به popa Kürdi gotiş hacit ke popa İngilizce hacit ke popa Fransızca gotiş hacit ke çünkü hacı pop ke او جرا فرق نکه کردیه یا ترکیه یا تشتکی دنیه لی چاوا ابراهیم رجب گفت سرکانیا کنچرتو اجی ملودی دناو ملته halka yani folk division yani dinav folklora meda evan melodiye embejin çehl dedin ledayika لورينا اوي لاندكا چد بيجن دايكمه لوري لوان هلددن اوان ميلوديا د فولكلور هلددن د بن حموكا دينين دكنا يك evna yani Merve bina konçerto nivîsarê konçerto tiştekî mezin e xuşkame yani eva xwedîdayî hunerevan ya muzîkî li ser hemû tiştan e İcadvan salên davî mamoste bala xwedim gelek kes êdî stranên dû nanivîsin stranên berê radjin mesela yani ez stranbêjên berênên Kurd ez difikirim gelek stranbêjên me hebû dema ku ez zarok bûm yani bênha qasêt bû em di erbê de qasêt me guhdar dikir ew dem tê bîra min yani di erbê de hertim li aneka stranbêjên nû erê komek stranbêjên nû derketine lê tiştek amade nakin mamoste racin stranên berê racin ew kawr dibêjin ya dîsa bi gîtarê dibêjin an jî enstrûmanên nû dibêjin û li ser medyayê civakî parve dikin elê hin ji wan dengeya pir xweş e hin ji wan straneyan tê godar kirin lê çima stranbêjên nû ên Kurd dernakevin holê yani ê ku stranan dinivîsên ez dibêjim tiştan amade dikin tiştên nû derdixin holê tiştekî nû lazim e xuşkame ji bo tiştekî hunerekî nû çêbe divê meriv hem bingeha zanînê hebe bingeha tiştekî bizanî ka ewa îşa çi şixol e çawa dixebite çawa çê dibe evî bizanî yek jî zêna xwe bidî ser yani ji tiştê hêsayê digerin a dibe me ewa xwe ra peyda kir me kilamekê peyda kir evê kilamê ca em bi gîtarê bêjin ka çawa dibe bi tiştekî zirnê tevke بکر ربطه پیش بلاد. کاله هفتن ناین. لی. بله. ذهن سردابه. یعنی خودیدای هنر لازمه بجمع خوش کخو. یعنی هنگ جرا شعرتین و بستتین از بخوجی دنیویسم. بله. از بجم 20 حب زیاده تر کلامن می دنگ بیجی هنه. گلکی یه دنجی یه ترکی هنه یه کردی هنه. ذهن خوابدی سر نه تنه گوتن لحظ آنین اوا ترینا که ها اوا دایکام کلام گاودنی مسرا دایکام چه لحظ آنیه چه لحظ آنیه از بیشم محقق اسه اوا بنگه ها دنگ بیجی لیا دایه هست لئه شکاوی جه لی هم بره بوقان سره باسما زره اونا داویا رضا خو همو مثال هاو آنیه متم مداخله نکریه تنی منویسیه او خایاس کریه
Vay be. Yani veya da evkak heye ama sistemek heye dinvisandına straneke de. Nivîsandina ısranî huşkama eva merve. Yani bavar dikin mi perverdehi ne Lê abi? lê. Yani nefsa. Eva yani çava zahmet lazım e, guhdari lazım e, و بزانی کلام چاوا چه دبه بزانی ام بیشن دایکامه د مجلس باب خدا کالکی خدا گهداری دنگ بیج کریه به هزار گهداری کریه زانیه کو دنگ بیج شاقی دسترین اوی کلامی وها دست بید کن وها پیدا چن وها داویه وها بیش مثلا دنوا گله کلاما لسر دنگ بیجیا کردی کلا پرتوک هاتیه نویساندن mesela mamoste Pürtüke uha nivisiye gelek cara dengbeje kurda dest bir kelama xadikin dibejin le lo meaningless nivisiye ava tu ava vate avi manavi ava meaningless ne Ibrahim ava meaningful ava teda gaziya hürmeti çağıti te le halime beji ava le ava gaziya hürmetiye çağı beji lo haso ava jide be gaziya mera lebele de nava çanda hünera dengbeji ev gutnana lazımın berida hebune buna tamam kirina çekirina kilame lazımın geleki hünermendi me xortniya me dibist çağı embejin vaktaki digo gotin kurd li ser berfê hatine biye qurt wan dema hünermendeki kaseteki tücü dikir di nava kasetê de digo daviya gek kilamê lê digo em jî diçûn rûtiniştin me kilam heta wê derî danî me digo bila hema hetayê werî bêje lê bi xuşka me xweşa me çû me digo ha eva dera Kurdiye مستوى كده بالليل ديافرام خو باش دخلت نجبو ياس بوردك Eğitimi şan eğitimi. Bêjin hahî heye gelek xortê me dibînim hahîya xwe nikarin bînin Çima wallah xuşka min nizanin mesela em bêjin li destpêka kilamê dikarin bêjin ez ê bi kîjan dengî destpêkim Vaya ayardık nasıl? Şkara vakit ayardık. Ayarekî de dengê xwe dibê ez ê yani karar sesi dibêjin dengê karar dengê kararê daviyê jî dibê xilas dike hinekî dengbêje dibînim dibîzim tiştên dibê Aslında denge kapak. hançere Şirka kapak işte nasıl? Yani mesela kalkemi jid beje mamosta jva çetirne ve yani avji estağfurullah bila çetir be avji gele hoş beje cana avji seri de vakit got yani ro denge xo ayardık. Paşa bu sağ kalastık. Evet bu sağ kalastık. aynı vadişta hafta için mecid derse de merkez. Vallahi billah. Galaxy bas. Nizanım demome çi kasma hezdikim Prohteme ne mamamosta? Heri davi mestranek jgulay godar bikın disi. Bele prohteme ne mamamosta? Tamam. Mini bahsa evi bikra. Bu kurtasi mamosta prohteme ne ma? دو دقیقه ما 2 dakika yani. بله 2 dakika ما تکر بس. Yani zürne kitaba evi kitaba mamosta Mehrdad İzadi Mehldaya. Bele. Geleki navin cuda hene mesela gutiye juzala bile kalarlar diye. Bele. Tembur em dizanın temburçiye. Nave enstrüman antı beje. Bele. Pik heye de nava çanda Kurdida. Pik heye Pik çawa kamuşa biçük peyda ledi. De hol em dizanın, tümbeleki em dizanın. Birey ben mesela lede şimşal heye. Şimşal teki biluri master teki. Biluri master. Bilur heye, saz heye, tar heye, kemençe heye, rebab heye. Arbaneji. Arbaneji. Beyajij bir nekin. Mausta gelek spas. Malata Ava, Mehmet Metin Barlık akademisyen. Temeneşkan te iro beştari programama bu mamosta gelek spas tıkım. Bisayata sohbeteki geleki hoş bu te her hebe inşallah. Memnunum inşallah. Heri davi te çibejijme. Emzinde fayda bim Allah. Heri davi edbejim hamu
civaka me dayık bava bira pismama dibêjim dengekî xweş kun li mala we hebe destê xwe li pişta wî bidin bira bêje bila bistirê û Xwedê vê deriyekî rizik jê raweke. İnşallah. Hemû temaşawanên TRT Kurdiyê ez çi hez dikin çi hez nakin ez qarış vê nabim tev nabim. Lê ez gelekî hejwe dikim. Silav reis. Sağ ol mamosta. Recep Tan Yıldız Trambeş Hunermend gelek spas dikim. Malata ve mamosta. Gelek spas dikim. Sabi silav û hürmet li giyarı. Ez şevê hevdeng programı konim bêjim ne? Bere. Evarî jî hûne beşdarî hev. Ser ekrana TRT Kurdiyê ne? Hevdeng programı şevê em hev dibînin. Bura devam bikin. Gelek spas mamosta. Mamosta û Trambeş Gülay İncaz gelek spas dikim. Malata ve. Ali Ekber Ergün, Haluk Devrim Keskin, Sayım Ertem. Gelek spas. Bele bineren aziz me ve hafteci bernama xwe dawî kir hefta were em ê dîsa li virabên dawe bin heta wê demê bimênin nav xêr û xweşiyê de xatre we. Hatır duhas hesir kete cavan Gava hatır duhas hesir kete cavan Kenadın emrabu düştü destem nehat Kenadın emrabu düştü destem nehat Devrane devrane dünyame devrane 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 dünyame devrane 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 dünyame devrane 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 dünyame devrane Hatır duha sestir kete çava Gava hatır duha sestir kete çava Kenadın emrabu tişi destem nema Kenadın emrabu tişi destem nema Devrane devrane dünyame devrane 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 dünyame devrane 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 dünyame devrane 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 dünyame devrane